umzalwane kufanele ukuthi agcwale umthandazo. Wonke umuntu omzalwane. Sithi ke isho nje ithi message lapha, message version lapha ithi pray all the time. Siswati sithi thandazani ningayekeli. Sizulu sithini khulekani ningaphezi. Yabaza akusilula kuthandaza. Andephi Sathane yebazalwane wahlakanipha Sathane wayibona into ukuthi uyabona labazalwane la. Bathi Sathane akanenza abanehlobelela bathi labanye bafundi ungafunda babona nalo ukufunda iBhayibheli na linama-attacks akho. Kodwa umthandazo hamba uyobuka phela nawe mina ngitshela wena hamba uyobuka angisho ukuthi wota lapha emandleni kuphela hamba nje uye emabandleni amaningi uyobuka ngelanga lokuthandaza ubuka ngelanga lemthandazo ukuthi ngelanga le futhi ngitawumangale bazana nendlela Sathane la athetha ngayo umthandazo. Umzalwane uyalova. Okay. Yeah. Umzalwane uma ngabe kunento la ifunako ulethe idrobheni uyaya lina lithi. Amen. Ay kumele idrobheni afostelele. Afostela ngeke kulungi. Ngeke kulungi. Awuthini? Hey mfanele afoselele ukuthi bedrobheni iweda ibhetha njengoba kumakhatha angena afoselele. Kodwa ngekhize kuthiwe kuyomthandazo manje uyawukolela kusiyamfundisa uyabanga namuhla awuliyana namuhla sitha siyambanga ukuthi ungaya sikuvimba la kunempumelelo yakho khona kanti emthandazweni ngulabe fanele sidlulunzele khona sonke sithi lekumanje uthi awubevevenzela yangikhona angikwathi kulova kuyokhuluma naNkulunkulu ngoba nginiketwe ithuba awusukanga nginiketwe ithuba lokuyokhuluma kuhle kwemidlalo uyabona thina sesizidlala ibhola yikho kuba kuhluma ababeke ebhentshini bamakhuluma ababeke ebhentshini uve kuhluma ngifike ebhentshini nomuntu uve manje ukuthi khona ngangeweda into kutanga kodwa baze bathonana ithuba hey no la so ulumselele konke mawungena noma ngawe ingomo uyaxutha yinto into loyoyenza mawungena kutemisela uthethe basukisi wabekela khona bakwebisela abantu usho ukuthi awangena babeshwayo kude kangoma kodwa ngeke uthole ithuba uyabona bazalwane uma ngabe kufika ithuba lemthandazo bekufanele sonke sigijime sithole ithuba Ingathekala ke abaseThessalonike isho njalo bazalwane. Isasithandaze sinayile. Never stop praying. Never stop praying. Makabele thandaze. See, there are so many things that happen whenever a Christian prays. Whenever a Christian prays. Bazalwane uma ngabe umzalwane athandaza dinenge ngolentendekala dinenge bazalwane nemanenebele thanda dinenge iphimbo letentekako uma ngabe uthandaza bongela umthandazo kunetinto letidlitwako kamoya wathi ukuthi uma ngabe uthandaza ungendlula nje undlule inkulobelelweni wendlule wendlule nje futhi anthi wani bazali usuke wena ungathi lo wathi komloya
lokhuleka kuwe lo uNkulunkulu ngoba lithi ilivi lakhe kude la ngabe khona ubona enza konke. So wena mawukhamba kanje uyathambeka wena. Oh Jesus. Oh Baba. Wah, umntwana kaNkulunkulu. Athi uNkulunkulu lo ngewami. Ngeke. Lokhu lokubekiwe kwabekelwa yena. Ngeke kuze kumente lutho. Hayi kuthi ngeke ukunyathele. Kodwa kungenti lutho. Athi uNkulunkulu lamandla abo nesithozi sabo nithi yini isithozi? Yini kodwa isithozi? Lobuhlungu lokungena kobuhlungu thina. Isihlungu lesihlungu sabo nabo konke sivele nje sithule du. Singenti lutho unyathele. Singenti lutho. Bathi noma bathi bayachiya unyulo futhi unyathele. Kodwa umsinamu uyaqhubeka yahamba. Lona umfana kuyaqhubeka esikolweni. Lona uyakwenza thola ipromotion. Abona nguye emshadweni solo kwamba muthi sibonile unyathele. Kanza papa ukuthi wena ungumzalwane lohlale emthandazweni. Awubambana bazalwane. Thina maKristu thina bazalwane lesihlale emthandazweni uthi umbhali makabhala wathi impilo yethu awusukani ngene awundawudala. Impilo yethu thina bazalwane thina lesisinzisile. Impilo yethu ifihlile. Ifihlwe kuphi bazalwane? Kanye noKristu. Uyabona nje lesithawula lesitha. Kuze nikwati babenyamboza. Kuthula lesithawula. Kufanele ngiqale ngidlule kuqala kule mbali. Kungikhathi ngiyafika khona. Kuze bakuthole wena mntaka babo lohlala emthandazweni. Ufuna baqale kumbe bendlule kuJesu qala. Kuze bakwathi kufinyelela ngoba impilo yakho umzalwane kufanele ugqwale umthandazo. A Christian, a believer, born again. Christian, sana nifuna hlale agwele umthandazo ngaso sonke isikhathi. Ngiyakhumbula ngalenye langa lapha ngikhuluma ngalomnye umpriest lapha eBhayibhelini ukhulume ngayo ku-Old Testament. Lelithi iBhayibheli uNkulunkulu waqala umlilo kwaba nemlilo la uqala lapha. Maka uqala wase ubeka umpriest wathi kulo mpriest lo mlilo kufanele uhlale njalo uvutha. Kwathiwa this fire must keep burning. Lo mlilo ufuna uvuthe njalo. Wangashiwo lo mpriest uthi hayi mama beke kwehle snow. Likhithikile. Ayibonala mpriest ngoba siya understand. Libothi mali ulale mpriest siya understand. No. Uma ngabe umzalwane noma ngabe sekuthene ufanele ukuthi uhlale njalo semthandazweni. Washo njalo emhlabeni wathi noma sekuthene angibuyekele. Noma sekuthene angibuyekele. Yebazalwane ngiyafisa njengebandla laNkulunkulu ukuthi sike sibambe lento emthandazo. Sibambe ngedandla lethu, sibambe lento emthandazo. Uyamangala futhi emthandazweni uye uexpecting. Uye unabumqondo othi ngiyathi Nkosi ukuthi utawuwena. Ngiyathi Nkosi ukuthi utawuwena noma kumnyama Nkosi. Uyabona nje akekho
lo lapha lo mkhathini wethu lapha lo ngathi kwamanje manyama angaqhamba emafinyala mboni yathi mbo uma uhlakaniphile uyathi uthi noma emafa khona kujangale ngetuku kwemafa khona akho ukho phela ngathi khona likhona impela kodwa nje kusemboni imali asithandaze bazalwane sithandaze singayeke sithi ke bengisaqhubeka ngaleli point lamba zalethi dinenkingo letendekako uma ngabe semthandazweni umthandazweni bazalwane siyakha emthandazweni bazalwane siyabhidlika emthandazweni bazalwane siyathanyela siyaklina emthandazweni bazalwane kuningi lesikwenza emthandazweni bazalwane siyabopha emthandazweni bazalwane senza into letiningi into lesithe mangana into letendeke emthandazweni uyabona mangana inkosi yami uNkulunkulu ake nje akwembulemele Henozana ngiyacabanga singabe mkhuluma ngabe nje asivule emehlwa kamuntu asente sibone but avule letinto kodwa sitibone physically nemehlweni yakhe sibone imimoya nema spirit onke la bheke kuwe nje atothi ngilophetha ngawe ngilolwa nawe ngibhekene nawe ukhona impela labaya bangamanga kanti kunje akuvule ebusuku uthi ebusuku ubone tiphambana ebazana usifihlile manje le nto ehlala emthandazweni yento enkulunkulu wasifihla sagejwa timhlaza emadimoni ashaya phambana emadevil worship ashaya kancane na umfana wakho nje le uneThekwini useGoli usePretoria usemaveni uthi wena usenza ngapha thandazo ungakuyekeli mzalwane angemphize mabazali ningakuyekeli bakithi ngike ngaya lapho abazalwane bebakhona kumbe bobabe lapha sihamba siyokhuleka ngala ngentase ekukhweni siyokhuleka nalonke babe lapha kumdzala lapha elangabane msane kudlala uma uva kuhlaseleka kwalo muntu omdala uyabona ukuthi lo muntu lo uhlaselwe yimoya ngemandla kumnyama la mandla ahlasela zangene ngisho phakathi esibayeni tinkomo tilwane diphe tinkuti tilwane ebusuku dibamsinto dikhambe kodwa mangifika wona ayikho into lotayibona ukuthi nangene kodwa ngitona khona yabo khona letibona uyalini indoda iyakula ayichaze into letiningi letendeka kubona ukuthi sisempini yabazamsana indlala asithandazeni bazalwane let us even teach our children futhi sebantu babethu andazi mfundisi umntwana akuthanda musa nje kujabulisa ukuthi umntwana uyalala nithi manje uyathandaza mhlawumbe abantwana uyalala nje umntwana bayalala abantwana awunkosana ikhathele awuhambe ekuseni kanzabo uyathandazwa la kunelive lesikhulu fine study standards lendoda kaNkulunkulu eyiva iyakutshela ukuthi iyahamba iyakuphi iyetibhedlela uyafika akubonakala ukuthi utholakele lokho ekutholakele nathi sekutholakala ukuthi hayi akukavami ukuthi benjena kodwa kubonakala sekuphelile lokho ekumphethe kodwa na akukavami kwentela ukuthi lokho sekuphelile kodwa na lokufa manje sekuthiwa kusekho lapha manje sekuyabona kodwa na yikho into lebonakalako sokwathi sozubuya ngisho le kuphi kodwa lesibhedlela lesikhulu lesikhulu kakhulu zalapha manje sibhedlela esihle kakhulu enkosi yes so ayikho into lebonakalayo yini baba umuntu uthini uthiwa lobabe umndoda lehlala emthandazweni lethiwa lethandazweni ngisho ebusuku uvuka ebusuku athandaza ebusuku shaqinga shayele inqeko athi ngithandaza ngisho nangabo 11 12 ebusuku avuka athi ngithandazile thandaza uyabona ukuthi le ndoda kaNkulunkulu kuzibe khona namhla uyaphila ngoba uyathandaza
Angikwadi ke wena. Njengoba ungathandazi. Phela wona awuthandazi. Ngicela ukukhuluma nawe. Hayi ukuthi umfundisi uyakutyala. Ngithi mina wona awuthandazi. Yena boss. Wathi ukuthi kukhona abazalwane lesinabo ebandleni bamavundla lo sihamba nje. La eceleni kunelibhodlela le-oxygen. La kunesigubhu semanzi, i-drip. Umzala ongathandazi njalo. Uhamba phethe isigubhu se-oxygen uthe mina isigubhu lesigubhu lebhodlela lakhe lili sonidume njalo. Noma ungabona unagijima uhlakaniphile kodwa kamoya. Uyakukhula. Ibona ngayo. Akathanda. So sesi lese bafake gijima ngabe dingiro zitiyafuna sethi fake gijima. Uyafa imathi so uyafa. Ngoba bekanenza akathanda. Kodwa mawuhlala umthandazo ungene emthandazweni. Wona inkosi ephakeme. Umntana wezulu. Usebenza wento. Akukho lo ngakho. Wona khona lokujulile nakho. Bese ngamtshela angithi umuntu lohlala emthandazweni futhi anjalo umuntu lodlako kakhulu la evela. Ngoba awukwathi ukuthandaza ungadlanga. Ngoba masithandaza sithandaza izwi. Uthi ke wena uNkulunkulu unyawunyathela kufece. Netinyo. Kodwa kungendaba unyawudla poison abaluze bangempela. Antsonta utshela uNkulunkulu kani ngithandazana bazalwane. Kani ngithandazana. Ngoba phela uNkulunkulu kuzokhuluma info lenemandla lestroke umtshele ngelivili lakhe. Uthite wena uNkulunkulu. Uthite noma ngihamba esigodini selithuntile kuhle. Uthemesana ngubani. Uthite wena uNkulunkulu womthwala. Utamthwala. Ushito wena. Uthite wena uNkulunkulu uhlele ngesemabhebheni. Kanti nimtshelani? Uthite wena uNkulunkulu awusile umqamba. Uthembise wena evila. Umtshela lelivu khuluma li hayi titori. Mtshela uNkulunkulu lena mtshela livla uthite wena uNkulunkulu evila. Kungakho nje abantwana siyathanda ukuthi bafunde livla khulume livla. Ngaze labafundisa ngabafundisi lapha abafundisa lapha ngisesenabo ukuthi mina ubuze lonyaka ngalesi nesikhathi uthi mawuthandaza uzuvule iBhayibheli bese ukhuluma le verse. Sena umthandazo wehla wenyuka kanganyana. Ufunde ivesi, ushaye ivesi, wehle wenyuka ushaye ivesi. Besilapha na eFriday. Basithulele report bafundisi bekathi bakhonile kuya eNairobi eKenya. Asitshela into betendeka eKenya. Basitshela ukuthi leli bandla selikhule kangakanani. Ngelanga on Sunday message baba nawo baba nethu. Le yasekuseni kuthiwa abantu labalapho kulesi leyo ba more than 2000. La kule nkozo akekho umntwana. Ayikho youth. Abantu labalapha ekhaya ikinga baqala bani 25 years 26 years. More than 2000. Bantwana nabo baneyabo le service. Neyouth ineyabo service. Banabo keyboard bayababone, banabo MC babone, banebafundisi babone, yonkingo yabo le. Nalaba labancane labathuyi bantwana nabo bana le kodwa bathi shayela bona, shayela ngoba labantwana labancane. Nabo
manje kuthiwa labantwana bashaya ivesi ngendlela ongeke uzikhona. Le dabethu le. Angutelo wakho. Lo umntwana likhona ivesi lalathini. Okay, umntazo ngami mfundisi babantwana sebakhulu okay angikuthi ngokuhlala emthukulu. Lo mzukulu wakho khona endabazini. Bazalwana sifundzise bantwana bethu ukuthandaza. Uma ubafundisa live la uNkulunkulu nemthandazo ubapha isikhathi labangayumukwa umuntu sona. Iyamvuka lento waseyunivesithi. Akhumbula ukuthi ekhaya kithi ngafundiswa nawo. Asasehlane kalashame asavukelwe dingo abese uyakhumbula ukuthi ekhaya. Sasinqoba ngani mangabe sesibhekene bese uyangena emthandazo. Asithandazeni singayekela. As we keep on praying to God, as isiqhubeka nokuthandaza uNkulunkulu, our relationship with Him grows day by day. As isiqhubeka bazalwane nekuthandaza uNkulunkulu, udlelwane lethu naye uNkulunkulu uyakhula emalanga. Njalo bawukani bazalwane masingene emthandazweni udlelwane bethu naNkulunkulu benza njalo bazalwane. Ezuthandaza wathi uthi umthandazo mangabe uhlala njalo ungena ujayela lento ekuthandaza ugcina ungasenayo inkinga kangaka. Ugcina ungasenayo. Angibekise nalo kule ngingamthanda. Uyabona kufana nani? Kufana nemzalwane ayibakethi nanga usikhona sana. Kufana nemzalwane lokufa kweshumi. Yabona kweshumi ngakuthi. Wena. Uthi manje qhubela uneke. Ubathi ucabanga sikweleti salapha kabani bani. Ubathi uyabuka esandleni. Awuve. Kanti uma ngabe uwathi uyabona nje makufika le nto le angikulu ngisho angiphathi uyathi sibona abazana masimabahlupha kweshumi baphathwe indwabo yini into omizulu ingwadi ushaya naphuma kweshumi kanti uma ngabe soyinto le ugcina uyabona nje ngento enjunga ayikho nje into lengathi impela ndokuthi nje siyalela mayithi nje ngqe nenyuka ngishona le mangifike lapha lelela angathe ngirosa angentina ngathathi ina nje sibekwa nje ayami ngoba akusiyama ngikwati ukukoneka lamkoneka ngithi mambe umfundisi siyabela manje usikhonta siyakhonta umfundisi siyabonga Nkosi yami utawutha petrol masamba nimafika keep imali yabantu kunemali yabantu ayami ayisiyami le mali ngihamba ngokuke ngisalima ngiyakumfume ngisalima ngishaya imali asifika lapha awusuka madoda uyibani bafika bebonithi maphepha lamhlata lapho awufuna solibekile phela soyini itafule imali yabo 1000 hawu bese uyacabanga ukuthi kunemali engaba 50,000 imali yakho imali lapha thatha 5,000 usibeke eceleni ihambe imali yakho ngibonisa awunoyihlobo yini uyakati livi ya uNkulunkulu hlala lapha phakathi kwakho uhlala emthandazweni wathi fundisa uma watanja awuyuzi ubelekile umzalwane ke lona lokuthandaza kuyinkinga umzalwane ufika njalo ufika ngeshayini sometimes
Bazalwane, ngicela ukunikhuthaza nje. Asibeni ibandla lihlala emthandazweni njalo ukuze sike wathi khula ke. Bazalwane, asibeni ibandla lithandaza ukuze sikwazi ukuqhumana kahle nabo. Asibeni ibandla lihlala emthandazweni bazalwane. Ukuze sikwazi ukuthi emehlo ethu akamoya ahlale njalo ashaya. After asibe ibandla bazalwane lihlala emthandazweni ukuze sikwazi ukunqoba konke timo lesibhekana nato kuyo. Asibeni ibandla lihlala emthandazweni bazalwane ukuze kukwazi indlela tethu ukuthi tiqonde thandela. Asibeni ibandla lihlala emthandazweni bazalwane ukuze singenawukhathateka ngalutho noma timo sibona tingenteki ngendlela lesifisa ngayo kodwa nabe sebanendo lebangekhathi lethu lene emoyeni wakho ithi ungesabi. Lo mntwana nami uyambona uyasola kodwa ungesabi. Ayakawuthola umsebenzi naye lo mntwana mangabe umnike uNkulunkulu kuba buhlungu kubona kusinababamba kodwa makahleli uNkulunkulu athandaza njalo iba khona into lethi lengekhathi ibe nekuthula lephakathi kube khona ukuthula. Asibafundiseni uhlala emthandazweni ngaso sonke isikhathi. Sikhulekele ngokhetho sibonge. Bayede uNkulunkulu wethu ongeleseni. Bayede mina ndawonke. Nkosi khulekani ningaphezi. Khulekani ningayekeli. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongeleseni. Uzosikhumbuza uNkulunkulu wethu onamandla. Uthi libandla lakho bantwana bakho bamele ukukhuleka njalo njalo. Kukuhle noma kubi kepha bathandaza. Uhamba kahle endleleni noma ungahambi kahle kepha bathandaza. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongeleseni. Siyabonga mninimandla wonke ekuseni egameni likaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu onamandla umthandazo